ukikufa kesho hamuna mahali pa kuzikwa, kwa sababu wenye wakati waliingia msituni walikuta mashamba yao imeenda na mzungu amepea home card. Tunakutuma kwa president kwamba akubuke Mau Mau, angalau atupatie kashamba ambao lisi yake imeisha, tugawanywe hata kama ni eka moja moja. Leke tuweke ke modo mwe totia gotweka ado nane inywe nenye mwakwĩrĩire bũrũri ũyũ mũgĩkwĩrĩra ndũrĩrĩ ingĩ iratabara. Koguo inyuĩ mũbatiĩ gũkorwo mũkĩendana mũno. Mkubali hawa watu wa Mau Mau, hata wale wengine pia, lakini tuanze na wale Mau Mau ambao wamepitisha 70 years na ambao hawapati pesa za wazee, na nafikiri wengi wamepitisha 70 years bado nasikia hawapati pesa za wazee. Basi sijui ni wazee gani wengine ambao wanapewa kama hawa hawapewi. At least waanze kupewa pesa wazee ili tuweze